Koliko puta prođete pored nečega u prirodi, a da ni ne znate da je to zapravo jača super hrana od većine suplemenata koje mi danas kupujemo. April je mesec kada priroda bukvalno eksplodira hranljivim materijama, ali većina ljudi nekako, čini mi se, zaglavljeni smo u nekom vrtlogu života. Sa svih strana su nam neke reklame za suplemente i nešto što kao jača zdravlje, a ima i hrpu neželjenih dejstava pritom i o tome niko ne govori i nekako skroz se propustimo suštinu čitave priče o svemu tome i ono što je zapravo najvažnije za naše zdravlje. Mnoge lekovite biljke nam rastu bukvalno ispred kuća, u dvorištu ili na svega, 20 kilometara možda od grada i realno to nije ništa što jedan vikend u prirodi, pogotovo sa porodicom, ne može da reši, a benefit po organizam pa beskonačni su, rekla bih. Nekako proleće je krenulo i pravo je vreme da se uhvati jedan zalet i da se prikupi ono što dugoročno jača naše zdravlje i zato u ovom videu pokazujem vam 3 osnovne biljke koje obavezno treba da uberete početkom proleća i da sačuvate za celu godinu. Čak i ako ih ne uberete, bar nađite nekoga lokalnog travara ili nekoga ko može vama to da nabavi. Objasnit ću vam detaljno i gdje da pronađete te biljke, kako da ih prepoznate, kako da ih osušite, šta one rade našem organizmu i kako da ih najbolje iskoristite za svoje zdravlje. Negde prva omiljena i moja onako miljenica prolećna biljka koju morate da znate je definitivno sremuš. Njega nalagirujte bukvalno za celu godinu. To je zapravo divlji beli luk. Raste u šumama, najčešće raste na vlažnim mestima. Mi ga svake godine onako porodično, a sad i unutar firme i unutar tima beremo oko jednog potoka u blizini šume. Prepoznaje se po jakom mirisu belog luka i ono što je važno da zapamtimo, sremuš je jedan od najjačih prirodnih čistača organizma. Sad, šta to znači u praksi da je čistač organizma? To znači da sremuš može da podrži prirodne procese u telu i to pre svega rad jetre, koji je naš glavni organ za detoksikaciju, sadrži antioksidanse, hlorofil, to je onaj zeleni pigment koji mu daje onu intenzivnu zelenu boju listova i oni kada su u našem organizmu, svi ti pigmenti, antioksidansi poput hlorofila, oni učestvuju u zaštiti naših ćelija od oštećenja. Pored toga, sremuš je bogat i sumpornim jedinjenjima poput alina, alicina, za njih ste sigurno i čuli i upravo ta jedinjenja su zaslužna zapravo za tu njegovu lekovitost i za taj karakterističan miris na beli luk, ali i za protivupalna i zaštitna svojstva. Postoje istraživanja koje pokazuju da sremuš pokazuje i antitumorski potencijal i sad ću malo stručno reći, ali jedinjenja iz sremuša pokazuju selektivnu citotoksičnost prema kancerogenim ćelijama. Šta sad to znači? To znači da redovna upotreba sremuša u ishrani može doprineti očuvanju i imunog sistema, ali i prevenciji bolesti, čak i prevenciji tumora, jer sremuš ima efekat bukvalno na te abnormalne tumorske izmenjene ćelije. U narednoj epizodi ćemo objasniti kako pravilno da ga koristite, gde da ga nađete, kako da ga prepoznate u prirodi. Opširna je jedna tema, ja ne bih ovde sad dužila o tome. Za početak je važno da znate da je on sjajan za naše zdravlje i ako ga već sad nađete na pijaci, kupite ga i po jednu šaku svakog dana. Za početak, 10 dana u kontinuitetu, počnite da ga koristite. Sljedeća biljka, kopriva, ako mene pitate, pobednica bukvalno. Često ljudi kažu, joj da, ali ona peče, ali to je ono što mnogi ne uzmu u obzir to, a to da je zapravo kopriva prirodna infuzija gvožđa. Dok se mi nekako infuzujemo, raznim sirupima na bazi gvožđa koji su prepuni i konzervanasa i raznih aditiva, posle zime, u proleće imamo ogromno izobilje koprive i realno veliki broj ljudi ima manjak gvožđa baš tada i osjeća umor u to proleće, pad energije se osjeća se bezvoljnost, a kopriva tu pravi ogromnu razliku. Jer kako ona deluje? Ona podržava našu krvnu sliku, povlači masnoće iz krvi, daje nam energiju i najjača je baš u proleće, ali je važno da je pravilno uberete. Dakle, treba brati one vršne, mlade listove koprive. Dakle, kada imate vi jednu sad stabljiku koprive, na vrhu imate negde prva 3 do 4 gornja lista i to treba brati jer je u njima uvek najviše onih lekovitih jedinjenja.
Kada prikupite koprivu, možete i sušiti i važno je bukvalno da imate samo neku belu krpu, tkaninu, šta god. Nemojte na novinama, iako se to ranije radilo, ali novine sadrže olovo, to je težak metal, jel tako, i nije preporučljivo. Ali osim te bele krpe, potrebna vam je jedna zatamljena prostorija i to može biti bukvalno i špajz ili neka soba, možda viška koju ne koristite tako često, ali važno je da zapravo u toj sobi cirkuliše vazduh, da bude promaja, jel tako, da ne bi došlo do stvaranja buđi dok se kopriva suši. Dakle, imate zatamljenu prostoriju, ne sme biti izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti, jedna bela krpa se postavi, promaja ili neka cirkulacija vazduha pod obavezno mora da postoji i ređate listove koprive bukvalno na tu krpu u tankom sloju. Otprilike je dovoljno negde oko 2 nedelje za sušenje i tokom te 2 nedelje vi možete listove bukvalno na svaka 2 do 3 dana malo blago okretati ili malo promešati da bi se jednostavno vlaga koja se zadržala sad između i ispod listova i između krpe da bi se oslobodila. Nakon sušenja, osušene listove koprive skladištite u nekim papirnatim kesama ili staklenim teglama, ali imajte na umu da nikada, ako stavljate u staklenu teglu, ne zatvorite hermetički, jer ukoliko je ostala vlaga ili ukoliko slučajno niste dobro osušili listove, može doći do stvaranja buđi. Ono što vam nisam negde rekla na početku, a može biti definitivno korisno i meni je koristilo par puta, kada uberete koprivu, ostavite one ubrane listove slobodno da odstoje napolju na krpi ili u toj posudi u kojoj ste brali nekih pola sata slobodno, da bi se bubice, ako je bilo uopšte nakupljenih bubica, da bi se razbežale, jer mi listove pre sušenja ne smemo da peremo, samo blago malo protresemo da se skloni prašina i nakupljene bubice. E sad, osušenu biljku koristite za čaj, najidealnije je da napravite zalihe za celu zimu i za jesen, a svežu biljku možete koristiti u čorbama, u potažima, u pitama ili u nekim sličnim jelima. Da je nahvalim negde dovoljno, da poželite da je uvrstite u svoju svakodnevicu, znajte da 100 grama koprive ima više minerala nego u mnogim zdravim proizvodima iz supermarketa. E sad, dođu smo do treće biljke. Ono što je dobro, ona se i suši isto kao kopriva, a prikuplja se gotovo u istom periodu, tako da negde možete ubiti 2 muve jednim udarcem, a to je maslačak. Maslačak verovatno viđate svaki dan, ali možda ne znate kako da ga upotrebite, ne znate da li je jestiv i slično. I odmah ću vam reći, jeste, jestiv je i listove maslačka možete sveže brati i jesti u proleće, samo nađete negde gde je manje zagađeno, negde gde nije blizu puta. Listovi maslačka su odlični čistači jetre, podstiču varenje i ubrzavaju negde naš metabolizam koji je usporen nakon zime, ali ih možete sušiti kao koprivu i koristiti za čaj. Ono što je sjajno, kod maslačka se sve koristi, i cvet, i listovi, i stabljika, i koren. Koren je, primjera radi, sjajan za čaj, jer teško ga je samo malo izvaditi iz zemlje, ali možda možete da kupite od nekog lokalnog travara i ima ga gotovo u svakoj zdravoj hrani. Da sumiramo, nakon ovoga trk na pijacu ili u šumu po Sremu, trk u prirodu po koprivu i po maslačak i generalno možete sami osušiti, pripremiti čaj, a u nekim narednim epizodama ću vam reći i kako da napravite možda tinkturu ili neki drugi lekoviti pripravak. Za kraj, ne zaboravite ono važno, berite biljke dalje od puteva i dalje od zagađenja, to smo već rekli. Ako koristite sveže, uvek dobro operite pre upotrebe, ako koristite u salatama, primjera radi, a ako niste sigurni u prepoznavanje, nemojte brati, negde je bolje nabaviti na proverenim mestima nego da pogrešimo. Primjera radi, na Instagramu imate profile Smilje i bilje i Gljive i biljke, čini mi se da se zovu, oni sami prikupljaju lekovito bilje, pa možda možete nabaviti i od njih nešto i taman ih podržati, nekako su naši ljudi. I ovaj snimak volila bih samo da nam bude podsjetnik da sledeći put kada izađemo u prirodu da malo drugačije pogledamo oko sebe, jer možda nekako najvrednije stvari koje tražimo ne nalaze se uvek u apoteci, nego ih imaju u zemlji. Ako vas zanimaju ovakve teme, ako vam je ovo bilo korisno i ako vas zanima kako da na prirodan način podržimo naš organizam i kako da donosimo zdravije izbore, lajkujte kanal, supscribeujte se i gledamo se naredne nedelje.